Salam dostlar, Kutmanda tuning menен. Tak, bugün dagы bir 2-2 мындай айтканда доо ойнубуз. Бул өткөнкү оюндарыбызда ойногон жигиттер Ветка Сакура гильдиясынын оюнчулары бүгүн дагы Кейджи Манас гильдиясынын оюнчулары менен ойномокчу. Так, ладно, ХП 500 кылып коеюн. Так, oyundun şartı hiç özgürlüksüz buradagıday эле. Так, oyundun şartı ПП автоматтарын колдонууга болбойт, зажимать эткенге болбойт. Так, граната жок. Так, еще. Ол башка oyunda башка шарттарды колдонгонго боло берет. Так, birinci rauнд oyun başladı. Так, дәуір жолы oyuncular менен таныштырайын. Кейджи Мырза 2, Тариел, Кейджи Азимбек, Бекжан, Кейджи Манас гильдиясы. Кейджи 1985, Байбол, Деят, Бекбол, агайынелер булар. Ветка Сакуранын oyuncuları. Birinci rauнд. Кейджи Мырза 2'ye жакшы попадение oldu. Азимбек, Бекжан. Так. Кейджi 1985 oyundan çıktı birinci raundun. Oh. Так, birinci round. Кейджи Мырза, Кейджи Азимбек есебінде.
Cage'in gitti. First blood. Evden çıktı. Azimbek bulacak da yani Cihat da oyundan çağırdı. Cekeme Ceke, Ziyadin Nadin. Yaxşı 2-0 hesap. Kejiman aslançıları hazırınca 2-0 menin oldu da жақсы ойнап жатышат. Hazırınca Vetka Sakuralar. Vetka bir oyuncu Vetka Sakura deydi. İkinci oyun El Emperor deydi. Emperor. İngilizce yazılgan lekin esep açko esebin qaray turgan bolsok Keji Azimbek de hazırınca 3 açko. Keji 1 minutta oldu 85 1 açko hazırınca kalganların da hazırınca çıkanday. Yaxşı. First blood. В голову, выстрел в голову здесь. Опа-на. Hı. 3-0 seviye. First blood. Hı.
Hı. Karlı zaman Bilcan. Taşım. Yaxşı Azamat Bekcan. Bekcan en aktivni oynuyor. Hı. First blood. Double kill. Угу. Откуда он появился? Қайсы жақтан шыға алады? Жақсы. Давай, Тарель. First blood.
Есеп сандарын кыскартып атат Ветка Сакуранын балдары. Андыктан Азимбек мырза тактиканы күчөтүшү керек. First blood. Double kill. Жакшы. Жаман эмес. Ушундай ойнош керек негизи. Азамат жигиттер. Бириңерден бириңер калышпай. Жакшы оюн көрсөтүп атасыңар. Достор, эгерде биздин видеолор жакса, лайк басып, оюңарды комментарий калтырып кеткиле. Биздин канал менен каналды бөлүшкөнгө унутпагыла. Эгерде кимде-ким дуо ойной тургандар болсо, мыкты ойногон оюнчулар комментарий калтырып, өзүңөрдүн оюңарды жазып койгула. First. Что там, не oldu düşünüksüz? Ne bu sırası ölüp kalıştı? Жақсы, бұл 5-ші раунд. Кечманастын балдары үчүн 5-ші раунд уже. Дагы 2 раунд ойношу керек.
Аябай жакшы оюн болуп атат. Жигиттер бириңерден бириңер калышпай, молодец. Молодцы. Жигиттер сөз жок. Аябай оюнуңар мыкты болуп жатат. Так, мырза. Жерге кулады. Oyundan çıktı dese de olur. First blood. O молодец, Бекжан. Altı dört ise. First blood. Double kill. Hı hı. Yaxşı. Так, Keci Manas'ın oyuncular için решающий раунд. Чечүүчү раунд. Ветка Сакура жана Hell Empire. İki jigit üçün 2 раунд колдон чыгарбашы керек.
First blood. Azamat. Жақсы. Так, бүгінгі дуоның жеңүүчүлөрү Бекжан менен Тариел. Байбол менен Бекбол дагы жеңилүү ызасын тартышты. Азамат жигиттер. Что там? Chegou a hora. Ладно, жигиттер. Каналдын катталуучулары барыңарга жагымдуу маанай, ден соолук бар болгулар дайым. Free Fire'да ушинтип жүз көрүшүп, ойноп жүрө эле. Амандашканча.